Deephu Pastore Rangkang Kedo Rongchingri preaching station along Arnam Kardom Ahem Mate Church Ahem Kikim Kerang Patang Ponsi Kedamtang Matijong Nipai Kebarni Karbianglong Mission Field along Field Secretary Reverend Dr. P. Pachunga Hin Pensi Ingpu Ponlo Sayang Denga Tengpen KAMF Field Secretary Reverend Dr. F. Pachunga Pen Kardom Ahem Kangpu Ponlong Japan Arnam Ardomsi Ingpu Ponlo Bangso Abhi Birula Presbyterian Monduli along Monduli Asar Dora Singh Teron Pen Chepahem Puponsi Kardom Ahem Kikim Ketcheng Pen Non Kangpulong Det An Apurki Moputa Rongching the PS Secretary Hundur Tisopen Than Parjupon Bangso Abhi Rongchingri PS Atumpen Arna Mapan Kerua Lundun Pondet Pen Reverend Dr. F. Pachunga Hin Pensi Kardom Ahem Kangpua Putak Arna Malam Than Parjupon Hebia Gina Lodin Te Natan Hian Sumle Pai Thale Jungle Ngai Tuana Tap Takse na niya Lasi Bangso Kardom Ahem Lapuson Ilitum Kitek Longzi Kilut Longzi Kidu Longzi Panabangke Ilitum Mazakong Doan Lapen Kamatha Son Doan Lapen Ikidam Sidami Litum Tenangan Ikdalo Sutianga Sen Sawani na Senani na Zong Chu Karilwa Lolanda na Chuan Pathian Hian Hilro Pui He Mishing Te Kal Tlangin Ti Adu Trina Sumia Tan Chuan Mishing Te Hi Aron Zong Kwal Renga Manrua Tu Aron Zong Kwal Renga Amu Huna Na Thok Trinin Karilwa Lolanga Lasi Labangsu ini tu kita kelong langsung penajo ni ngalu jadi invest kemat ada mak ana ulang kewan ana ke kupine akan kita dung klaim siapa ani hang velo lapen lapuson kan kita dung akan klaim long siapa ke munit penajo si ana ke klaim siapa ning hang lo lapen ajo munit depan si ana ke lapuson si kai kisi kan ri Bangso Kardom Ahem Kangpua Long Deephu Pastorate Maipu Monduli Asar Mensing Ronghang Deephu Pastorate Secretary Senior Deacon Horan Phangcho Secretary Junior Yuria Rongpi Dihin Rimbang Bhovel Singh Milik Pastor Barim Reverend Samuel Hanse Pen Danglok Ke Ong Dungatum Chetong Dunsi Mesen Pen Mai Pachunpon News Report Karbianglong Live